ukujabulisa esiphakamileyo. Amen. Ukungena ngaphakathi ngibonge kakhulu ukuba ngaphakathi kwenu. Ngibonge kakhulu ukuba ngaphakathi uSheve. Bantwana bakaNkulunkulu zela ngizochazela ngoSheve. Amen. uShembe mina ngisithunywa ngaphasi kwegama likaLikhanyana. Amen. Ziningi izinto ezenzakala ngegama likaShembe ngaze ngathathwa ngayisa eVikopisi kuthiwa ngiyahlala. Ngithe ngifike eVikopisi ngakhishwa kwafika kwasayina uShembe wangitshela ukuthi mangabe ngiphuma lapha mangeze njani ukuze ngikwazi ukubuyela ngiqhubeke nokusebenza. Amen. Kodwa ngathi ngifika ngathola kukhona udingo lenkosazana. Wathi mangilinze thini kuze kufike unyazi lezulu nguye umnikazi okuzofika kuthi maseka khona yena ngizoba selokhu bekathe ngikuyenza ngizocela kubafundisi basePhalamende ukuthi bangihlanganise kahle ukuze ngishiye lokhu konke bebasekukholelwa. Amen. Lokho kusho ukuthi kuyoba ngubufakazi bukaShembe ngoba kufanele lokho kusho ukuthi kuyoba ngubufakazi bukaShembe ngoba kufanele kufakaze uLikhanyana bonke kuthiwa uLikhanyana ukubhale ngendlela ye-right ayisiyo indlela exabanisako ngoba laba bebabhalela uShembe kusukela ekuqaleni bakuyenza kube kungabhaleki ngendlela njengoba ubona ibandla lasePhalamende abantu bangakwazi ukulandzela indlela kaShembe. uShembe uNkulunkulu lokhu wakukhuluma nalokhu wakuyenza ubufakazi ibandla elizofakaza kanjani lama-ZCC umthetho obhalwe engenayisano Edward loBarnabas. Benzele bona kucela ukuthi inkosi yomhlaba wonke unyazi lezulu sefile. Sengushile ngoba indaba zikaShembe akekho ongazikhona ngoba uLikhanyana uzasho athi ngiphethe ifayili zethu zokuphila engizinikeze ngobaba ngoba uLikhanyana kuthiwa wathunywa amagumbi lamane omhlaba. Kule bantu abangazi ukuthi le nkanyeti leni ifakile kwathiwa la ngiphuma leVikopisi ngithathe le ngithole le nkanyeti le kaMcambweni. Kule bantu futhi labanye uthole ukuthi le nkanyeti le mnikazi wale nkanyeti leni igqokile nginyazi lezulu. Kunezinkulumo njengoba ngisho ukuthi mina ngiyacela kubafundisi ukuthi baba bangidibanisa naye ngikwazi ukuthi lento ibuyele ngendlela leyilayelwe ngayo. Umcambweni madoda ukuthandaza nako konke elikubona likwenzekela emhlabeni. Wonke umuntu othandazako uthandaza ngaphansi kwamcambweni leti indlela abalahlekisiwe abantu. Umuntu ozonikeza abantu ukuthandaza okuphelele unyazi lezulu njengoba nimbona seyafile njengoba nibona le nkanyeti inebakhona u5 ilamagumbi lamane bekuthunywe Likhanyana sekusho ukuthi le nkanyeti